tuvugira imbere yawe Mana nta n'ikindi ubihe gusoza umwaka, lakini ni kushindwa kwa wale ambao walitaka tusimalize mwaka. Nugutsindwa kuri babandi batifuje ko turangiza umwaka. Nazungumza hivi nasema ni ushindi kwa sisi ambao tunaenda maliza mwaka. Nitsinze kuri twe tugiye gusoza umwaka. Na ni esheke kwa wale ambao hawakutaka tumalize mwaka. Kandi nugutsindwa kuri babandi batifuje ko turangiza umwaka. Kwa sababu yawezekana kuna wenyewe wakutaka ufike kwa hii tarehe leo. Kuko birashoboka hari abatarifuje kugeza kuri tariki ya none. Kuna wenyewe walitaka wakurilishe kwa hii tarehe ya leo. Harabifuje kukuriza kuri tariki ya 31. Lakini Mungu wa imazabao hakuruhusu hapana. Ariko Imana y'iki gicaniro yabyemeye oya. Vile Mungu hakuruhusu tuchapie ule Mungu makofi sana. Nataka niwaambie Mungu anatupenda sana. Ndashaka kubabwira ngo Imana iradukunda cyane. Ikiwa tunafika kwa tarehe ya leo, kuba tugejeje kuri tariki haiko mchezo na haiko kitu ya kuona hii ya bura pana. Ntabwo ari umukino kandi nta nubwo ari ikintu gisanzwe. Na leo tumepata neema ya kwamba tutasherekea pia meza ya Bwana. Uyu munsi twagiriye ubuntu kuko turi buterane kwigaburira. Najua hatutakawia sana mahali hapa, ko tutari butinda aha. Lakini kwa muda mfupi kuna kitu nataka nikuzungumzie. Ariko mu mwanya mugufi hari icyo nshaka kukuganira. Ndugu, uko naenda kumaliza mwaka, uvandi muje gusoza umwaka, na unaenda kuingia kwa mwaka ingine, kandi ugiye kwinjira mu wundi mwaka. Ninajua ule Mungu mwenye alikulinda kwa hii mwaka, ndabizi Imana yakurinze muri uyu mwaka. Ile nguvu yenye Mungu alitumikisha, izo mbaraga Imana yakoresheje, ile nguvu hayaenda fasi ya pana. Mbaraga ntaho zira. Ile mkono ya Mungu ingali. Uko kuboko kw'Imana. Na vile ile mkono ya Mungu ingali, uko kuboko kw'Imana, kuna kitu Mungu atafanya kwa maisha yako. Hari ikintu Imana iri gukora ku buzima bwawe. Haleluya. Amen. Tunaenda kusoma Biblia. Tugiye gusoma Biblia. Kitabu ya Waebrania. Kitabu cy'Abaheburayo. Sura yake 9. Ibice 9. Mstari ya 25. Umurongo wa 25. Tunasimama, msomaji anatusomea pale. Turahagarara, umusomyi dusomera aho hantu. Waebrania. Ni kitabu cy'Abaheburayo. Sura yake 9. Ibice 9. Mstari wa 25. Umurongo wa 25. Soma pale tusikie Biblia inasema nini. Dusomere icyo gitabo twumve ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ravuga ngo igitambo cya Kristo cyabayeho rimwe gusa. 25 handitse ngo kandi ntiyinjiriyemo kwitamba kenshi nk'uko umutambyi mukuru yinjira hera cyane uko umwaka utashye afite amaraso atari aye. Amen. Dusubiramo mu izina rya Yesu. Handitse ngo kandi ntiyinjiriyemo kwitamba kenshi nk'uko umutambyi mukuru yinjira hera. Ishia 27. Shuka. Nk'uko umutambyi mukuru yinjira hera cyane uko umwaka utashye afite amaraso ataraye. Nuko iyo biba bityo aba yarakwiriye kubabazwa kenshi uhereye ku kuremwa kw'isi, ahubwo none abonetse rimwe gusa ku mperuka y'ibihe kugira ngo akuzeho ibyaha kwitamba. Kandi nk'uko abantu bagenewe gupfa rimwe, hanyuma yaho hakaza urubanza. Amen. Amen. Ikala kwa miguu yako. Hapa kuna mambo Biblia inazungumza. Hari amagambo Biblia ivuze. Kitabu cha Waebrania, igitabo cy'Abaheburayo. Pale Paulo akiandika kwa Waebrania, aho Paulo yandikira Abaheburayo, anasema kuhani alikuwa anaingia mara moja kwa mwaka. Umutambyi yinjiraga rimwe mu mwaka juu ya kutoa sadaka, na ile sadaka ilikuwa inatolewa kwa kumwanga damu kwa ajili ya kusafisha ama kwa ajili ya dhambi za watu. Icyo gihe umutambyi yinjiraga rimwe mu mwaka akajya gutamba igitambo, yatambaga igitambo cy'amaraso kubwo kwezwa kw'ibyaha. Biblia nayo inatuambia ya kwamba, Biblia nayo inatubwiye yuko kama ni hivyo ingelimpasa kuteswa mara nyingi. Niba ari uko byamusabaga kubabazwa igihe cyose. Biblia inasema kulikuwa sadaka ilikuwa inatolewa. Biblia inavuze ngo hari igitambo cyatambwaga, na ile sadaka alikuwa ni mwana kondoo. Kandi icyo gitambo cyari umwana w'intama. Na ule mwana kondoo
ikasirike, hapana. Icyo gitambo bamenaga amaraso kugira ngo Imana itarakarira abantu. Biblia inasema ile kitu ilikuwa nafanyika kwa mwisho wa mwaka. Icyo gitambo bagitambaga ku mpera y'umwaka. Wakati wanafanya ile kitu, iyo batambaga icyo gitambo, alafu kasirani ya Mungu haitawaka juu ya watu. Uburakari bw'Imana ntabwo bwazamukaga ku bantu. Sasa nataka nikwambie, sitakawia pana. Ndashaka kukubwira sindi buti. Agano la kale ilikuwa kivuli cha ufunuo ya agano jipya. Isezerano rya kera cyari igicucu cy'isezerano rishya. Agano la kale ilikuwa inatayarisha agano jipya. Isezerano rya kera ryateguraga isezerano rishya. Na hii agano jipya ilikuwa inaandaliwa kwa ajili ya mimi na wewe. Iri sezerano rishya ryategurwaga ku bwanjye nawe. Watu walikuwa wanatumia ile damu na ile nyama kwa ajili ya dhambi, lakini ya kuonekana kitu wanaita wokovu. Abantu bakoresha icyo gitambo ariko abantu ntibigeze bakira agakiza. Kwa sababu damu ya nyama au nyama yoyote haiwezi kuleta uzima kwa mtu. Igitambo cy'inyamaswa cyangwa amaraso yose y'inyamaswa ntabwo yazana ubuzima ku muntu. Na ninataka niwatangazie kitu moja. Ndashaka kubatangariza ikintu. Katika maisha ya mambo ya Mungu nimetambua kitu moja. Ubuzima bw'ibintu by'Imana nagenze nabonye ikintu kimwe. Nyama hawezi kugeuka mtu. Inyamaswa ntiyahinduka umuntu. Lakini mtu anaweza kugeuka nyama. Ariko umuntu ashobora guhinduka inyamaswa. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Sasa agano la kale isezerano rya kera ilikuwa kivuli, cyari igicu, ilikuwa safari kwa urugendo ya kutupeleka rwo kutujyana ndani ya agano jipya. Isezerano rishya. Na hii agano jipya Kandi isezerano rishya kitu mkubwa yenye iko ndani, ikomeye kirimo, nguvu yenye iko ndani ya agano la jipya, imbaraga ziri mu isezerano rishya. na tofauti ya agano la kale n'itandukaniro ry'isezerano na agano jipya n'isezerano ni kitu moja. Haikukuwa tena nyama, lakini mtu akaonekana. Na ule mtu ndio niko nataka nikwambie, haiko tena kondoro yenye inunuliwa kusoko, haiko tena damu yenye ilichinjwa kwa kondoo, lakini kuna mtu mmoja ambaye tulisherekea kuzaliwa yake. Tukasema ya kwamba kuzaliwa yake tuliona mabadiliko, kuzaliwa yake tuliona ushindi, kuzaliwa yake tuliona nguvu. Haleluya. Agano la kale, isezerano rya kera, shetani alikuwa anafanya mambo anataka. Satani yakoraga ibyo yishaka. Hata kama damu ya kondoo ilichinjwa, naho babaga umwana w'intama, lakini pepo hakukuwa natoka ndani ya mtu. ariko umudayimoni ntiyabaga yava mu Watu waliendelea kuishi, abantu bakomeje kubaho chini ya laana fulani. munsi y'imivumo. Watu waliendelea kuishi, abantu bakomeje kubaho chini ya vifungo fulani. munsi ya zakarane. Lakini habari njema ariko inkuru nziza inatuambia ya kwamba atubwira ngo kuna mtu alizaliwa, umuntu wavutse, na alipozaliwa maze kuvuka kuzimu wakayua, kuzimu barabimenya, dunia wakayua, isi irabimenya, na mbinguni wakayua. ijuru rirabimenya. Haleluya. Haleluya. Sasa sikiliza, umviriza kwa hii miniti kidogo, muri iyi minota mike, kitu gani mimi nataka nikwambie. ni iki nshaka kukubwira. Kuna sadaka moja, hari ituro rimwe, kuna mwana kondoo ya Mungu hari umwana w'intama w'Imana ambaye alichinjwa kwa ajili yako. watambwe ku bwawe, Kuna damu ilimwangika hari amaraso yamenetse kwa ajili ya maisha yako, kubuzima kwa bwawe, ajili ya nyumba yako. urugo rwawe. Haleluya. Amen. Tuko mwisho ya mwaka, Mpera z'umwaka, niko nakutakia kitu moja, tukwifuriza ikintu, niko nakwambia kitu moja. tukubwira ikintu, Usijali walioisema, wite ku babi, usijali walioipanga, wite ku babi, usijali yenyewe walisema. wite ku byo babi. Haleluya. Haleluya. Tambua ya kwamba Menya yuko damu ya Yesu amaraso ya Yesu iko juu ya damu ya wakawi, hejuru iko y'amaraso, juu ya damu ya walose, iko juu ya damu ya wenye kukupiga vita. Haleluya. Amen. Nilimwambia ya kwamba Nababwiye yuko siye tuko tunacheza ushindi, turaba turi kubyinira intsinzi, lakini kuko wenye biko banalia sana, ariko hari abari kurira nonaha, sababu yenyewe aliwaza itafanyika, kuko ibyo batekereza haiko ko njoo yenyewe ifanyika. Yenyewe walipanga kufanya, haiko njoo yenyewe itafanyika. Walipanga ukwe mopitali,
lakini acha nikwambie, unapokaribia meza ya Bwana, unapotumia mwili ya Yesu, unapotumia mwili ya Yesu, na unapotumia damu ya Yesu, tambua ya kwamba inashinda kila kitu. Kama kuna mtu alienda kuwafunga, akaenda na jogoo ya mweupe, wakakata jogoo ya mweupe, wakamwanga damu. Kuna damu ya Yesu yenye iko juu ya jogoo, yenye iko juu ya damu ya kuku, yenye iko juu ya damu ya mbuzi, yenye iko juu ya damu ya mbuzi. Haleluya, usilikamate kawaida pale. Semina ingiaka kwa hii kitu, mimi naonaka tofauti ya Yesu na kila kitu yenye ilikuwaka kudunia. Haleluya, amen. Siku ilipita nilimwambia kitu moja, nikamwambia ya kwamba hakuna mwenye iko juu ya nguvu za Yesu. Yesu ndo anakuyaka maliza vyote, anarokotaka mtu chini, anamuinua, anamuikalisha fasi ya kuheshimika. Niko natangaza hii mwaka unaenda ingia, damu ya Yesu ifanye kitu ndani ya nyumba yako. Mwili ya Yesu ikuwe sadaka. Yote walifanya, yote walipanga, yote walikusudia, ikuwe sawa. Amen. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Balozi au nom de Jésus. Wachawi au nom de Jésus. Ndio nataka kukula. Pakutana na hii damu ya Yesu. Pakutana na hii damu ya Yesu. Pakutana na hii damu ya Yesu. Haleluya. Amen. Hii mwaka haiko mwaka ya kawaida. Hakuna mwaka usanzwe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bali ingate. Bapende wasipopenda, piso kusokota. Haleluya. Baitike wasipoitika, tunaenda ingia na maneno mpya, tunaenda ingia na ushindi, tunaenda ingia na baraka. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiogope tena. Usiogope. Tutarudia hapa. Sitaenda mbali. Biblia inasema ya kwamba kila mwaka Bwana alikuwa anaingia hapa kwa ajili ya kutoa sadaka, kwa ajili ya kumwanga damu. Lakini Yesu akakuja akasema msalabani, tuteta kompli, yote inaendelea. Yale wanadamu walifanya, yale walosi walifanya, inakuwa mai. Sema inakuwa mai. Sema inakuwa mai. Sema inakuwa mai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. 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 Tungane pamoja. Tunachana tu. Biblia inasema ile yote Yesu akaichukua. Yesu akaibeba. Mchungaji akatuambia kitu nilifurahia. Elele ya Mungu ni kujua Mungu anasamehe. Babosa anawasamehe, bachawa anawasamehe, bamuisa anawasamehe. Hata msalabani akaambia mwizi, oh haleluya, mwenye kubatizi waka, mwenye kumbili waka, mwenye kubataka Roho Mtakatifu, akamwambia usiogope. Leo nitakuwa na wewe ndani ya paradiso. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Amen. Tutaendelea siku nyingine. Tusome Biblia. Tusome Biblia. Haleluya. Ndani ya Mathayo. Kitabu cha Mtume Yesu Kristo kwa Mathayo sura ya 26. Bicha 25. Mstari ya kwenye ndafuta Makorinto. Simama pale. Simama pale wewe. Soma pale kwanza 26 Mathayo 26:23 bakirya Yesu yenda umutsima arawushimira. Yes. Arawumanyagura awuharikishwa we arababwira ati nimwende muryo uyu
n'umubiri wanjye. Yenda igikombe aragishimira arakibaha arababwira ati munywere kuri iki mwese. Amen. Amen. Soma sasa Wakorintho wa kwanza, niko nenda haraka 11. Wakorintho wa mbere 11 mstari wake wa 23 pale. Wakorintho wa kwanza 11:23 pale. handitse ngo Shuka pale. nuko icyo nahawe n'umwami wacu kumenya icyo nabahaye namwe yuko umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima. Amen. Amen. Soma sasa pale pale 31. 31 handitse ngo ariko ariko twakwisuzuma ntitwagirwaho n'urubanza. Amen. Amen. Mungu awabariki sana. Biblia inatuambia ya kwamba Biblia inatubwiye ngo Yesu alipokaribia kutufia msalabani, Yesu yegereje kudupfira ku musaraba. Biblia inasema akachukua mkate. Biblia inavuga ngo yenda umutima. Biblia inasema akashukuru, arawushimira, akachukua kikombe, yenda igikombe, akabariki, akashimira, kisha akasema neno mkubwa. hanyuma avuga ijambo rikomeye. Aseme sikiliza, uravuga ngo chukueni hii mwende kwa bigiye sababu ni mwili yangu kuko n'umubiri wanjye ambao ni agano n'isezerano nimefanya pamoja na nyinyi. ngiranye namwe. Toka ni ndoa yenyewe urubukwe nimefanya pamoja na nyinyi. ngiranye isezerano Mwili namwe. yangu umubiri wanjye inaenda changana na mwili yenu. agiye kwivanga n'umubiri Damu wanjye. yangu amaraso inaenda yanjye changana na nyinyi. agiye kwivanga na yanjye. Mwenye atawaona, uzababona, atawaona nyinyi, azabona mwese, ataona Yesu azabona Yesu ndani yako wewe. muri mwe. Mwenye atakuona, uzakubona, ataona ile damu, azabona amaraso, lakini ataona damu yako. ariko azabona amaraso ya Yesu. Hii mwaka uyu mwaka balozi bao wasione damu yako, amaraso ntibazabona amaraso yawe, wasione mwili yako, ntibakabona umubiri wawe, lakini waone mwili ya ariko Yesu bazabona umubiri wa ndani ya Kristo, mwili yako. umubiri wawe. Hii mwaka uyu mwaka akitaka kula damu yako, bashaka kunywa amaraso yawe, akutane na damu ya Yesu, bakutane n'amaraso ya Yesu, ibawalize, abarangize, ibashushe. abamanure. Haleluya. Amen. Ndio maana ya hii kitu, kama ulikuwa umejua, niwo mumaro w'iki kintu niba utarubizi. ni ukuvuga Yesu alitufanya mmoja na yeye. Yesu yatugize umwe nawe kupitia mwili yake binyuze mu mubiri we na damu yake n'amaraso ye yatugize umwe. alitufanya mmoja. Twende tutarumwe, siye benye hatukukuwa moja, twala abanyamahanga, siye tulikuwa ntabwo mataifa, twari tuzi, hatukukuwa na na nicyo julikana, twaricho, hatukukuwa kitu fulani, akatufanya moja atugira umwe pamoja na yeye. hamwe Na nawe. Yesu akasema nini? aravuga abwira Siwaite tena watu wengine, simbita abandi, ninawaita wandugu, bisaba kwa sababu muko ndani yangu na mimi niko ndani yenu. Tabia Yesu makofi. Wakorintho wa kwanza 11 Abakorinto ba mbere 13:1 inasema msifanye kwa ziaka, ngo msifanye kwa mchezo. ntimukabikore nk'umukino. Haleluya. Amen. Maana pale juu Yesu anasema kuko hejuru Yesu aravuga fanyeni hivi kwa kunikumbuka. mujye mugira mutya kugira ngo Sasa tunafanya hii kitu, iyo dukoze iki kintu tunakaribia meza ya Bwana, tukegera igaburo ryera, tunatangaza kufa kwa Yesu, tuba tuvuga gupfa kwa Yesu, kufufuka kwa Yesu. kuzuka kwa Na kitu Yesu. yenyewe nataka kuambia, Hadi icyo nshaka mwili ya Yesu umubiri wa ni Yesu sadaka iliyotolewa kwa ajili yetu. igitambo batanze, Damu ya Yesu amaraso ya ni Yesu sadaka ya kuosha dhambi zetu. igitambo cyeza ibyaha. Haleluya. Amen. Pale mnasikia sauti tofauti sasa. aho mwumvisha itandukanye. Mwili ya Yesu umubiri wa ni Yesu sadaka iliyotolewa kwa ni ajili yetu. igitambo cyatangwa ku Damu bwacu. ya Yesu amaraso ya Yesu ni sadaka ya kutuosha ni dhambi zetu. igitambo kitwezaho ibyaha. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa nataka ujichunguze. ndashaka wigenzure Mwa hii mwaka yenyewe inaanza, muri uyu mwaka utaha fasi gani haukuungana na Mungu? nihe utihuza, Fasi gani uliachana na Mungu? nihe watandukanye Fasi gani ulianguka mbele ya nihe Mungu? waguye imbere Kitu y'Imana. gani ulifanya ikutenda na ni Mungu? iki wakoze kigutandukanya Kwa hii n'Imana? miniti kidogo muri iyi minota mike tunaenda ungamana pamoja na Yesu. tugiye guca bugufi hamwe na Yesu, Tunaenda ungamana pamoja na Yesu. tugiye guca bugufi hamwe na Tugiye Yesu. kwihuza hamwe na Yesu. Yes. Ikupitia damu ya Yesu binyuze mu maraso na ya Yesu, kupitia mwili ya Yesu. binyuze n'umubiri wa Niko Yesu. nataka kuambia watu wenye ndashaka mko kubwira abantu bari Biblia inasema Biblia inavuga ngo
usibifanye kama kawaida. Ntubikore nk'umuhango. Haleluya. Amen. Hii haiko desturi hapana. Uyu ntabwo ari umuhango. Ni kitu inafanyika katika ulimwengu wa roho. Iki ni ikintu gikorwa mu mwuka. Haleluya. Amen. Na ukibifanya kandi iyo ubikora utaona mkono ya Mungu. Tunaenda ingia mwa hii mwaka ya 2024. Tunaenda kuingia mwaka wa 2024 na ushindi pamoja na Yesu. Tunaenda ingia 2024. Tunaenda kuingia 2024. Mwili yetu ikiwa ndani ya mubiri wacu uri muri Yesu. Lakini mimi nataka nikwambie, ariko ndashaka kubwira, chunguza roho yako. Genzura umutima wawe. Chunguza roho yako. Genzura umutima wawe. Unapochunguza, nugenzura, utaona fasi gani ambao ulikosea Mungu. Uzabona ahantu wahemukiye Imana. Biblia inasema pale ku chapitre 11 ya Wakorinto wa kwanza, Biblia inavuga mu gice cha 12:27, umurongo wa 20. basi kila aulaye mkate huo, buri wese ujya kuri uwo mugati au kukinywea kikombe hicho, cyangwa akamara kuri icyo kikombe isivyostahili, bidakwiye, atakuwa amejipatia hatia ya mwili na damu ya Bwana. Lakini mtu ajioji mwenyewe, na hivyo aule mkate na kukinywea kikombe. Maana alaye na kunywa hula na kunywa hukumu ya nafsi yake kwa kutokupambanua ule mwili. Kwa sababu hiyo wako wengi kwenu walio hawawezi na dhaifu, na watu kadhaa na kadhaa wamelala. Lakini kama tungejipambanua, nafsi zetu zisingehukumiwa, ila tuhukumiwapo twarudiwa na Bwana, isije ikatupasa adhabu pamoja na dunia. Haleluya. Amen. Nataka uinamishe kichwa yako. Nashaka ubike umutwe wawe. Anza fikiria. Mwaka inaenda kuisha. Tunabakia na miniti kidogo. Tunabakia na masaa kidogo. Chunguza maisha yako. Chunguza maisha yako. Unaenda karibia mwili ya Yesu, na unaenda karibia damu ya Yesu. Wapi umetengana na Bwana? Wapi umejitenga na Mungu? Pale unaenda karibia mwili ya Yesu. Pale unaenda karibia mwili ya Yesu. Tambua kitu kimoja. Na si kwa dada yetu Jose pala chukue mikrofoni. Nitapana muda tu wa miniti moja tu. Kila mtu afanye meditation. Unaenda karibia meza ya Bwana. Na kitu ingine yenye ninataka kuambia, usipokaribia meza ya Bwana, sahabu na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kenye kitakuzuia kukaribia meza ya Bwana, ujue kwamba na njoke neki naweza kuacha usiingie katika ufalme wa mbinguni. Atatuma nyimbo ya kuabudu, alafu tunatafakari sisi sote. Kila mtu kwenye iko atatafakari. Tafakari kwenye uko.